guhanga si uguhaga habe no guhimba si uguhotera natewe no guhimbarwa kuko sinahangutse ahubwo nahanguye umutima guhanga kuko ari ndahiro nakuye mu gahinda ahari nahuruka mu ndirimbo byibura igihumbi z'ibihozo ngashira igihunga maze gushikira ihumure ry'igihugu mu mahame yo kuri sinaje kubahamura ahubwo naje gutanga ihumure nubwo dusa n'abahume tugahumagira gusa aracyari ibyiringiro ko tuzatahana umuhigo tumaze guhuruka muri iki gihuru citwikiriye igihu igihe nikigera muhumure ca gihunyira gihetse amakuba yaduteye guhamba ibihumbi murenge kizahunga mu gihamba ubwo nibwo tuzahimba duhimbawe ariko munyemere mbanze ndirimba ku gahinda natewe no guhirima kw'intware muri iki gicamunsi ariko cyane cyane ntibisaba no gucukumbura njewe ndagucuriye wagicukuwe kuko wacumbikiye igicumuro mu gicucu c'urupfu rwahitanye icegera c'ubwoko makanika yari rucokera n'icuma c'imbunda yiwe njewe narayise rudacogora iziri cayi karwanya igicumuro umunsi yayishinze mu rucaca hari yacuze umwijima w'icuraburindi mu gicuku c'imiborogo yakomeje igicaniro c'abagikomeye kuri wa muco wabi wacu uziri co gutabarana guhatabi wacu badahinduka incike niyakira icubahiro kuko yanze kwicunamo gishinga imizi nk'icorezo atubera incungu y'igiciro yaciye mu cuho c'abaduciriyeho iteka yemera kwicarana ku cavu n'aboroheje yabatoje ivy'ubutwari yunamura amacuma acanye y'ababisha bacu bacikamo igikuba aya makuru muzabaza umukuru w'abajenesi ya Kutumba niwe uzabaho ukuri kuzuye ku butwari bwa makanika yari inkumburwa ku rugamba yo mu nzu ya Nkubana mwene Rugira rwa Sunzu igihume ku rugamba co mu nzu ya Rugabire yari umugaba w'ingabo ukiri umugabane mu bagabo b'ikirenga niwe Rwirabura umugara ku mugambi yasize umugani ku rugamba nahamagana yabi wacu bandaga yasigaye mu gahinda ka makanika kuva kera yagendanye igikundiro mu gikundi yumvikanyemo kuko yatsinze inkubiri z'amakuba yose mu nkoko zose yatsinze inkomere zabo mu nkomere z'ibikomeye naho mu maka y'abanzi yagaje aseruka mu rukerera nka kurya kw'inkuba yitse mu miko yameze kumikikira kabira k'imikumo niyakira icubahiro kuko yasize ataye umuceri n'ibiceri mu madolari ya Kongo yemera kuja gusanga irusa bw'amacoco nabi wacu muco hagati ahageze ihashinze icumbi mu cumba co mu ndake avugira ku combo ko yashinze icama c'abatabazi ihumure ryumvikana mu micamo y'iwacu uhereye muco hagati no mu Canzovu naho abateye icicaro mu nteko z'amacakubiri bakicara nabo bicanyi bacuze umugambi wo gucunaguza ubwoko jewe simba cinka iciro ko bataye umuco ahubwo mbaciriye amacandwe yo kubaca ko baduciye umugongo abo bagica bakomeje guhirika ibihumbi by'iwacu mu manga badasene intwarane yaserutse intwari zananiwe ibinjewe nzabihamya naho jansaba kubicunguza ibiceri bizaho nzabitanga usarire yomba n'ingenge mu gucuranga inanga ngo ndirimba icubahiro ca makanika watuviriye icuya ngo bica tuvira n'amaraso nkabivuga mu buryo bw'icunamo ahari nashikira icomoro c'ibikomere ku mitima yuzi ibicure co bikoze njewe narahiye ko nimara gushikira icete nukuri nzafata icake mbicengeze mu nyandiko z'ubucurabwenge nzaja mbisubira mu ishuri 9 ninja guseruka ku ya 10 bizansaba ko mbaza gucumbika kugira ngo nshimangira umunara muremure urwibutso rwa makanika mitima y'abanyamurenge tizigera iguta ntwari yacu wagendanye ingoga wunamura ingoyi mu marango y'ibigoye ukaba n'ingabo yuzingemwe z'umurengezi nukuri nyiri ingoma wakoreye azaguha ingororano oya mundeke ngumye shishimura ayo marira y'ishavu natewe no gutabaruka kwa rudatungirwa itoroshi atashe gutabara yari yaraje guhesha ishema abavyeyi bashavuye yanga gushisha arashinyiriza yanga inshingano zamuheshaga umushahara nukuri imfura y'abashombo jewe ndamushimye ko yanze inshingano zamuheshaga umushahara yemera kurarira igishoma n'imishashi mw'ishamba agoswe n'ibishokoma ati ntashema abi wacu bashonje abashumba he bashimutanwa n'izamashara izamashashi zashize aramasha yemera inshingano nsha zitamuhesha wa mushahara zo guhangana nabo bashenzi bashinze icumu ku bwoko ati mumune imfura z'imurenge ntimuzaca inshuri imahanga no mu makambi ngifite mashini gani arayishinga arayishimangira ati ishema ryabi wacu ryahoze ari ugushora uhereye mu gashasha kw'imishasho no mu mashaminembwe kugeza no mu rushasha rwa mibunda ico gihe bamushenge bari bagisheba banyashimwe bagashemba ingata ngo buca ababisha bacu buzura ishari inyana z'imurenge z'imishishe bazimarira ku mishito ariko nibitonde tidufite gushonga no gushira ko makanika yasize atoje amadubu niyo azadumira aduyi ico mbasaba gusa muhagurukana ishaka rivanze n'ubushishozi dushimangira umushinga wo kuva muri iri shanga n'uyu mushasha bitaduhesha ishema dushigikira abarwana shaka tuzanesha tuwe na barumashangabo habe n'abanyamasengesho ntimurangare muhamagara ushobora byose n'uzadushoboza akaturemera amashimwe tumaze gushinga ibendera tuzashirisha burya bamaze amashashi nubwo twashavuye ico mbi gusa gikomeye nyabona mukomere kuri wa murunga bumwe bwabundi bwa kera bw'abasogokuru bwari bwubatse ku musingi utari umusenyi umusingi bitari by'amabatanyeganyezwa ikirenze kuri ivyo nyabona umuco wacu uzira ico ntugacike ngo mwimike ibicumuro n'icaha bishicasha ku bwoko bwacu ngo nimushikira n'icete mumaze kwandika 9 n'icumi muhaze n'umuceri ngo mwibagirwa amacunda n'isoko twacemwe amacoco muramenya ko niko gaciro kacu naho twenduka incike turacafite icuro ko tugira iwacu nuko guma abakirigitananga sentini kidare kama kawaida muzamugumya mwipange neza kuri oda kandi mwirinde kuba domine muri iyo domaine yanyu mukande kuri do
dore indunduro y'ibihe bizanye idarapo ku ndondo, ayo niyo makuru y'indebakare yarangirije kure ibendera mu ndegu ndende zahozemo indengabare mu mibunda. Iyo niyo kado y'Uwiteka Serende wahawe jumeri y'ijuru yavuze mu mandiko. Mwirinde gusa kudeviya, mukomere muri inzira y'ukuri niyo ya droite. Nukuri jewe nta dute ngifite kuri zira drone, nyuma y'ibitero by'indege tuzahabwa droit de l'homme na freedom media, nayo izatangaza mbere ko duhawe identite yuzuye muri demokarasi nyuma y'urugamba rw'amasasu ruyo n'abapatriote basoda no rwa diplomasi ngo n'intambara y'abadiplomate. Abo nibo bazatubera abambasaderi bayoboye za ambasade muri diaspora nyuma sinyatiri ibyemeza ya perezida muri presidence n'umukono w'abadepite n'abasenateri muri sena. Abo nibo bazemeza ayo mahame yose ya demokarasi. Gusa birasaba amaraso y'abasoda, diplome na doctora z'abadiplomate ngo bagumye batakire banashekerere secrétaire général wa UN wakunda turinde gusa presiyo y'amahanga mu rugamba rwa diplomasi. Nukuri ibintu bisaba diama n'amadolari. Muzanasome dossier na dokima ziri muri documentaire ya depite Andre Carson mu demokrate muri Indiana, we yamaganye ideologie mbi z'abadiktateri n'aya mabandi y'abitabaza rendo bigabije imibande ya Kivu, bayisandaza mu nyine za propaganda mbi zidafite programme ziri propre. Iyo niyo probleme nuko nta yindi proposition. Ingabo za Kivu ziri prepare ku rugamba ngo baritare nkatayeri. Dawa ya vita itakuwa vita, turambe kuba victime, dukeneye victoire muri revolution y'imvukire za Kivu. Aya mateka nyabuna abasizi n'abanditsi ba filosofi za revolution muyaverifye nyabuna ntimuyasimbe, muyasigo virigire muri archive z'amateka niyo azotubera reserve izoduhesha pouvoir na veto muri Nations Unies. Iyo niyo verite vraiment dufite avenir. M23 iri muri 20 metre uvuye muri ville ya Uvira, habe n'imvukire zose za Uvira na village zose za Kivu y'Epfo uhere Fizi na Mwenga. Mwipange neza abamambure nyabona muri amarenga yacu ntimurangare. Ahari none yo bari yo ngoma ihaje kurukana ingome z'ubugome ikagarura ingoma gira z'ibigondo marango y'ingome yana. Naho safari ya kira fulani Felix Chirombo Faci nakomeza gukunda isifa n'amafieri mu mafuti, umusifuzi wa finale y'urugamba Makenga araza kumukubita inkoni yo kumutenga. Inyota y'igihugu n'inzira yo gutambwa gucatuvyaye nukuri tubere nkaye ndi imparakazi zagijwe no gushaka amazi mu butayi. Mukomere ntimukuka imitima inkurikizi y'iki kibi abo bose badukoreye barimo n'abanyamoko yemeje ko aya makuba yatumazeho inkuku zirimo inkungu amakunga arebera tuzayakuka tumaze kwikukira tugakira inkovu z'ibikomeri kubera ko intwarane ngo zatabaye intwari zari zinaniwe. Ibyiringiro byo gutahuka byuzura imitima, habe n'abatware mu batwari ngo bazasubiza amatware yabo ku murambi wa mibunda. Iyo niyo mibande tuzashingamo n'imidugudu nk'i Baghdad no mu Budage. Nukuri zaba ari imidugudu gusa y'abafite akazoza ku miduga, nta midugararo n'amadega y'imbunda bizasubira kumvikana muri izo ndegu ndende za mibunda. Zizaba ari indegu z'imidendezo y'intenderi zigwamwo n'indege, habe n'indengabaro izasubira gukandagiza amabondo mu ndare mu ndegu z'imandarugero. Inyota y'igihugu n'inzira yo gutambwa igihugu catuvyaye nukuri tubere nk'aya ndi imparakazi zahagijwe no gushaka amazi mu butayu. Iyi ni Upana Media TV nk'ibisanzwe, twongeye kugaruka mu biganiro byacu aho dusanzwe tubazanira abatumirwa ubundi tugakora twenyene, ariko uyu munsi dufite umutumirwa n'umusore wacu ahangaha turi kumwe nawe, muramubona mwese. Hari benshi bashaka kuba batamuzi ariko ndabizi ko ashobora kubazwi n'abantu benshi kubera impano yiwe. Ni nabyo tugiye kuganiraho uyu munsi, ariko reka mbanze muhe ikaze atwibwire mu buzima mu buryo busanzwe, nyuma turaza kumubwira atwibwire mu bundi buryo asanzwe yivugamo. Tuguhaye ikaze mwene data. Murakoze cyane bwana munyamakuru. Mbere na mbere turishimye cyane kugera kuri uyu muyoboro wa YouTube uzwi ku izina rya Upana Media TV. Ni ikinyamakuru ciza abantu benshi bari mu gukurikirana muri no minsi. Turishimye rero kwisanga hano kinyamakuru canyu, kandi twahaye agaciro ko ubutumire bwanyu, nayo mpamvu twabashe kuboneka hano. Hanyuma Upana Media TV ni ikinyamakuru gikurikirwa n'abantu benshi. Birashoboka ko yenda hari abashobora kuba barakurikiranye ibihangano byanje, abo yenda bakaba banzi, cyangwa se ndakaba n'abandi yenda bataragirirwa ubwo buntu cyangwa se amahirwe yo gukurikirana ibihangano byanje bakaba batanzi, mu rwego rwo kugira ngo abantu baganire baziranye nawo muco. Biba byiza abantu bivuze. Wansabye kwivuga nyine mu buryo busanzwe. Amazina ni Mandela Jean Rugondera. Hanyuma ino tusigaye tubasi mu gihugu cacu abantu bari mu kuvuga amazina gusa bakamba bahekera aho ngaho, ariko ngira ngo kubera ko ikiganiro tugiye kuja gukorana ari ikiganiro c'umuco wa Kinyamurenge, reka nivuge mu buryo bwa Kinyamurenge. Ubwo yenda n'abadukurikirana yenda baraza kutwihanganira twivuge muri ubwo buryo.
Nk'uko mbivuze haruguru amazina nayo ni Mandela Gentil Rugondera, nkaba mvuka mu Basinzira. Abasinzira rero tugira inzu nyinshi cyane, iyo mvukamo rero ni inzu ya Rushombo cyangwa se inzu y'Abashombo. Data yarashaje, yitwa Gasavubu, Gasavu ka Sendoto, Sendoto wa Nyafunda, Nyafunda wa Budurege, Budurege wa Rushombo, Rushombo wa Bigimba, Bigimba bya Sunzu, Sunzu Rugabire, nawe aza umuhungu wa Rugorora. Niko amateka aza tubwira ko buriya twebwe Abasinzira n'Abagorora turavukana. Yes. Ngira ngo nuko iwacu ruguru ni mu Mibunda wabo winga ahantu bita Marunde. Abantu babaye ruguru cyane, ngira ngo barahazi cyane. Ngira ngo ntacu nasize. Urakoze cyane cyane ko papa w'abantu benshi baramuzi, ndetse na sokuru wawe Sendoto n'abantu bazwi muri kara karere cyane. Hanyuma Mandela niko yavuze amazina ye, aravuga ati hari abantu benshi bashobora kuba banzi kuri YouTube cyangwa se banufisha ibihangano byanjye. Ibihangano byawe bihe abantu bashaka ko wenda bakuziho? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Ni ibihangano byinshi mfite, ariko yenda ibihangano cyane abantu bashobora kuba baramenyeho cyane. Tuzaduhimba cyane amazina y'inka, ariko rimwe na rimwe hari igihe tuzadusohoka muri ako gahumba uko guhimba amazina y'inka, tukaja no mu bindi byumba cyangwa se ibindi bihumba mu Kinyamurenge, tugahimba yenda n'ibindi biri hanze y'amazina y'inka. Ikirondo cyane abantu banziho cyane ni ikirondo ca Makanika, intwari yacu y'Abanyamurenge. Ariko cyane cyane abantu bakunda kumenya cyane mu bintu z'amazina y'inka. Amazina y'inka. Noneho uyu munsi ko tucyo tugiye gukora uyu munsi rero, ubu tugiye kuvuga ibirondo, amazina y'inka, cyane cyane n'ico c'intwari Makanika, Imana imuriho kudashira, nacyo turaza kukivuga. Noneho ivuge mu birondo. Ndakomeza kugushimira bwana munyamakuru. Nk'uko bivuze hari uburyo abantu baza bivuga nyine mu buryo busanzwe, ariko cyane cyane twebwe Abasizi tugira uburyo tuza twivuga mu buryo bwacu bwa Gisizi. Ari navyo nyine nagira ngo mbibwiremo. Ariko cyane cyane kubera ko turi Abanyamurenge, umuco wacu uzujana cyane n'ikintu citwa inka, no kwivuga cyane cyane ntikuza gusigana n'inka. Muri ubwo buryo rero nagira ngo abadukurikira banemere nyine nivuge muri ubwo buryo. Yego. Nzamvuga ngo ndi Ntwara Muheto yabyirukiye mu butware bw'intwari, zanze intwarano z'abaduhiga. Uwo nja gutera nja mbaza nkamuteguza ko yagenda amatambi, ngo akunda ahindura intero, izo ntege zimutera gutambama azisuze mu nteko y'abatambi. Atakwisubiraho bikaba intandaro kumusitaraho, nkamusopa, nkamutamaza, nkamutokoza, namara kumuhindura intere, nkamutora, nkamutamika intore n'intama y'amata kivuguto n'umwita, yamara gutora mitende n'agatege, nkamutoza ko kumvira Uwiteka n'abantu bakeya yatorenje biti bitambo, nti kandi gasopo ntugasubire sha. Na isoko ya byose ni mu busumo bw'amasoko izitembera mu ijuru rya Mibunda, mu Marunde no mu Kabunda bwami, niho sogokuru Sendoto yampere impano y'ubusizi, muri nsiga nkuba bisigiwe, abatabizi basigare basiganuza. Mvuga ije udusigisigi duke twasigaye Murenge, ati kandi gasopo shaho usirimu bw'iyo hakurya, ibuka kwibagiza isamaza ija kwishakira ikibuga mu masha, igashokera amasoko yo mu gaseko k'inkaza mu rubo z'ibisembekere. Aho ni mu nkovu z'ibikomeri bidafite gukira, kuko ari mu nkomero zahoze mu inkamwa. Iyo ni intendere y'akarayi k'isine, inkora mutima y'imboneragihe, niyo yashinze ihembe ku marembo y'agashigo, abajenesi bari bayiteza mbushe. Nanje nyihera isiri ku combo, ko yaja kugwa muri ambushe y'agacoka bazimaze ku gicaniro. Nawe yamayanga ku icumu ryabo bagica, ricurira inkumbi ku cavu, ibaca hejuru hereye mu Cangezi ya Rumagaza. Ugaruka ku gicumbi c'izashebuja mu Gipombo, yari yarahaciye inzira y'icanzu mu bicu, yagaducishamwe mu mahina y'urugamba, ikadukiza amaboko y'abazimaze ku gicaniro, kuko ariyo cumu nyakuri gicama kiziri gicumuro, yari igici kimizi ku gicaniro ciza abafunda. Nuko yakajitera intambwe 9 gusa tugatabaza, igatera ya 10 yitonze, yaja gutera ya 11, bigasaba ko ibanza gucumbika, ngo izindi vyibura zibanze ziyegere. Iyo niyo ndeba kure yarushaga izindi ndongozi mu ndare za Mibunda, kugenda imbere y'ibihe iyoboje izibihora ihembe mu mihira y'abahiriwe n'izibihogo zitangiye guhomboka. Agahira kegereje kwinikiza inkuku hakurya y'imikikiranya kivuko kibona ngoma, aho ni mu bikingi by'inzekerana yarutaga inzovu z'imitonzi mu nzu ziranga zikikije inzuri. Izo nizo mpinga nzima zahurikije inganza mu ngezi ya Rumagaza, nanje nshinga imizi mu nzira zigana imuhira, nari ndahutse nk'umutware utabarukanye iminyago ku rugamba, ngo nje gufata mu butare bwizeragiza ibitare, zikagotomera intama z'amazi kwitara,
niho nakubitane na Mutangana yarashora imfizi y'urutanga mu nkengero z'ibihomeje abahinda. Nshaka gutambuka isoko ry'akazi rimwe ntavuze, naho kera intarama n'intore mu mfura zari zaremeye inteko mu isoko ry'akazi rimwe zamaze kuntera imboni z'amaso. Bose n'abakomeretsa barandamutsa, barandata, baransingiza, batinyabura ntutambuka utaduteye yambo. Nanje sinabatenguha ndatebuka, muje gutibuka nyene ku rufatiro rw'isoko, namasanga bantere n'agatebe. Bati Sariuta Afande Nyakuri, umufilozofe uzi na siasa, ariko sinari seraza, uko Yesu yampera isiri mu ikanisa rya Sereza ku mukutano wa Pasaka mu Turambo. Niho jewe nambara ipeta rya Serija nk'umusirikare wa Yesu, utabisuma ikanisa ryasukemwe impundu, impande zose n'impanuro, mu ndirimbo z'impanda zinikiza amapendo, amapepa agahomagara ku Pasaka. Aho ni ku gatorero k'imfura muri iyo paradizo y'impamu itagira abayipinga, yagaje twegereza impanda kuri Pasaka mu mpinga z'iwacu zikiraga impogazi zitarajanwa ubunyago. Uramenye jewe ndi imvukire ya Kivu, yigiye kuvuganyiza inyamibwa mu nyana z'imararungu, ivumera nk'imibavu ihumura neza mu rusisibiranya no mu ijuru rya Mibunda Marunde, aho ni mu butware bwa data na sogokuru, niho umusizi Rugondera rwa Gasavu mwene Sendoto, nabone izuba rirasa uko ndi rwibasira wasese nk'urusasu mu rusika ruzira udusesero, muje guseruka munsi y'urusenge nsa n'usitaye kuziko, ariko sinigeze ndara munsi y'ikirambi uko ndi ntasi musinzira nyakuri ku mutima w'isata basingiza batabeshera. Ishami ry'imurenge mu bashombo ryashibukiye mu mishibuka y'ababisha batabishaka, ariko ntirifite gushonga no gushira ko ndi rushoza ngabo. Ni ishema ry'abiwacu twese ryari ugushorera amashashi y'amashimba mu gashorero, nubwo mfite ishavu ridafite gushira nkirishanga, ariko none mfite nishaka nzoshingana ku musozi wa Gafinda mfumbasa amashiga y'amashinigane, nzoshinga mu mfuruka zahoze fare ya data isa nimaze kwiberana amarango ya Mibunda. Nzoyishinga amashinigane mafu ya Marunde yameze mw'indare z'imifumba n'ibifura ndende nyifumbiza ibifaru, habe n'ifumberi ntizegera iyo mfuruka. Azaba ari muri feruje no full stop, ibura umwanzi gufata feri azaba ari fare, nayo nzoyikanda safe kunza barasaba kiri fara way. Iyo niyo finale ya bene Farao umusozi wacu, imfura y'abafunda nje nabaye qualifié kuzayo mu bambere, ntegereje filimbi ya nyuma na FM nzaje nyifatira kuri frequence iho hejuru ku musozi wa Gasopo. Uramenye jewe singikangwa nabo ba jeunesse, dore ko basigere ku itapito ntibazonkura iradiyo yanje ya Soniteke ku rutugu nyihoza ku gutwi, nzamvuga ko nzoyitegera iteka ryose. Ndacategereje kwitangaza ko ryasezerano Uwiteka avuganye n'abasogokuru isohora. Kamuhungu wa Gasavu ka Sendoto, Sendoto wa Nyafunda, Nyafunda mwene Budurege, umutwara cumu murasha umuheto, umwami murenge mwene Rushombo, yari rumashangabo imwambi umuheto wa Bigimba, Bigimba byasunze mwene Rugabire, uwo ni wese wabasinzira, imfura z'abasinzira zisangiye amaraso. Urakoze cyane cyane, guma. Yes, icyo ni ikivugo cyo kwivuga gusa. Yego, ni ikivugo canje niko nzanivuga mu bandi bagabo. Ni bandi bagabo. Ariko ibintu ni byiza. Ibi bintu byakujemo gute? Byanze bikunze, baza bavuga ngo isuka igira isoko, cyangwa se nk'inyana ni iyamweru. Nta kintu kiza ku mwana ari impanuka, burya abafite aho yagikijije. Birashoboka yenda ko abantu bashobora kutamenya ahantu ibintu byakomotse, bakaza bavuga ngo ni ikintu camwituyeho, ariko yenda uko ntekereza nta kintu kiza ku muntu ari impanuka. Abazi neza abantu biwacu, data ntiyagaza avuga amazina y'inka cyane muri ubu buryo bwacu bw'ibirondo, ariko yarazi kwita amazina aya ngaya asanzwe inka. Nza nibuka inka ziwacu zimwe nza nsubiramo amazina yazo simbashe gukurura neza ubusobanuro bw'ayo mazina. Hari nk'izo nza nibuka yagaza yita ngo ninzekerana, impozagara, igazura, ikerereza, ingaguhunga, n'andi mazina menshi yagaza yita inka aya ngaya asanzwe. Ariko yenda sinovuga ko yagaza avuga ibirondo cyangwa se aya mazina y'inka turimo kuvuga uyu munsi. Ahubwo uzuyavuga yenda ni sogokuru Sendoto. Sogokuru Sendoto ngira ngo abantu baramuzi cyane, yari umuhanga cyane ku bintu by'amazina y'inka. Ariko yenda sinovuga ko nari naramwumvishe cyane ariko yavuga kubera ko navuye ruguru, niko turimo kuvuga ngo kuva ruguru, ariko nataye igihugu kera. Sinagize amahirwe rero yo kumwumva cyane ariko avuga ayo mazina y'inka, ariko yenda ndatekereza ko iyo mpana ashobora kuba yarayinsingirije mu buryo bw'amaraso. Niko ntekereza, akaba ariho yenda nshobora kuba narabikuye cyane. Hari ibirondo byinshi cyangwa se ikivugo nigeze kumva, ndumva naracumvise mbere kuri YouTube yawe, cyangwa se nimba nacumvise ku ma audio abantu bakivuga, uri kurata inka, ngo inka wagaruriye mbere kuri mukuru ruzi.
sinzi ko nkivuze neza. yego. Icyo kirondo cyaje gute? Urakoze cyane. Eh, Nk'uko ubivuze kuri YouTube yanje, nacise ngo ni inka z'abafunda nagaruye ku nkombe za Mukururuzi. Abanyamibunda bo barabyumva cyane. Mukururuzi n'uruzi rwabaga iwacu mu Mibunda, rwasaga n'urugabanya mu Mibunda kabiri, Mibunda y'epfo na Mibunda ya ruguru. Hanyuma rero ico kirondo nacise ngo ni inka z'abafunda nagaruye ku nkombe za Mukururuzi. Ahantu ico kirondo nagikuye mbere na mbere nagihimbye ndi hano mu mahanga cyangwa se hano mu Rwanda. Nari nibutse inkuru y'inkazi wacu abaragiye barabizi cyane. Yici ryabaga inka zagaza zigira, yenda muranyemera gukoresha iryo jambo, zagaza zigira tendance yo gushaka kuja mu biraro cyane, iyo mu mashamba kure zisangeje hahora hagwa imvura kugira ngo zije kurisha, noneho zikashaka nko gutoroka ngo zigende. Iwacu rero ni mu Marunde, inka twari tuzifite zinkamwa mu rugo, ici ngo ribe tumaze gukama abantu bagiye kurya binjiye mu mazu, za nka zisa n'izigiye gutoroka ziragenda, ziramanuka nyine ziragenda zigiye mu biraro. Hanyuma rero ngo mare kurya ngiye kuraga inka nk'ibisanzwe nje no gushora, imisozi iwacu mu Marunde abahazi barayibona, twagaza turagiramo, ndazishaka ndazihebura imisozi yose ndazishaka. Ndagenda mbwira data ko izo nka nazibuza. Arambwira ati noneho wowe genda mu nzira zigana za Turambo, abahazi barahabona, ugenda urebe ko yenda ntazo bazagiyeyo. Ndagenda nje gushika munsi y'ahantu habaga umugabo ngo ni Senzara, habaga Gashigo twagaza twita ngo ni kuri Nyangara. Mpura rero n'umugabo wari uvuye mu Turambo. Uwo mugabo rero arambaza ati se shaka mpaye mbona wataye umutwe byagenze bite? Ndamubwira ati nabuze inka kandi nazishatse kuva kare, none nimba uba wazibonye umbwire. Arambaza ati se n'inka zirimo inka y'ikigondo c'amashara ishinze amahembe maremare? Ndamubwira nti zirimo inka y'igitanga, nti zirimo inka y'umusengo, nti. Ndamubwira ati nizo rwose, nte se wazibonye he? Arambwira ati yahuye nazo kare cyane zitse mu Turambo, ati kandi ukuntu zariko zigenda zasaga n'izari zitorotse zigenda nko mu biraro. Ndahindukira rero nja kubwira data, mubwira ayo makuru. Hanyuma rero ampa ubutumwa bwo kuja kuzireba, bwo kuzikurikira. Arambwira nti ngende nishika ngasanga zarajabutse Mukururuzi, nzireke zigende mu biraro, azozikurikiza inyana zazo ko zari zasize inyana mu rugo. Ngo ariko nishika ngasanga zitarajabuka Mukururuzi, ngo nzikubanure nzigarure. Hanyuma rero tukaba twari dufite inka y'imvyeyi yari maze nkiyinga ibyaye, yari inka y'umusengo twita ngo ni inganza. Ikaba yari yasize inyana y'umutavu. Iyo nka rero niyo yagaruye nk'izindi zigeze kuri Mukururuzi, uko narazikurikiye mu nshike nsanga nyine zirakubanutse zikiri hakuno ya Mukururuzi. Ico kirondo rero naho nagikuye, nzangihera ku nyana y'umutavu yari yasize imuhira, kuko niyo yateye nyina kugarura izindi, kuko yitazigarura nyine mba narazisanze hakurya y'uruzi. Urwo rugamba data yari yampaye nkaba ndarutsinzwe nyine kuko yari yabimbwiye. Rero ico kirondo rero nzangihera kuri iyo nyana y'umutavu. Bifite kwinjira noneho. Yego. Yego. Zavuga ngo n'inyana y'impirwa n'impindura amatwara shebuja yapinze kugendana n'imbwa z'impigi. Imparwa kuvumerera mu mpeshi yari yarazanye impinduka ku ruhimbi ruteretse amata y'impozagara, iyo yari iteze nk'impongo n'impoga zikwimpamagazi. Yari kumwe niyo mpirimba y'umusengo yampangwe kwisobeka bitagombe impanuro. Niyo yazanye impamvu y'impango mporana ku mutima, ngo ni impumuriza y'impamu isa n'impanda yamaze impumu, impungenge z'impanuka isa n'iyimperuka yampinduye impunzi, nari impuguke mbwiye gucyambyaye izugarije Mibunda y'abasokuruza. Iyo niyo nyana yamaze impaka, nuzura impano mfata impapuro nandika impanda zose impamvu y'amazina y'izabibyaye mu mpine, naho impumuro yayo n'uburari bw'iyampiriye yarampumure ndetse irampumura. Mpurukije yabibyaye muri iryo joro, nayambise impeta y'urugamba ikiri inyana y'umutavu utera impara kuririmba, n'impigi zambaye amajegeri kurangamira imbwebwe zasagariye nyina ihayerera mu gakomero, itanga impuruza zitabariza inyana yayo. Nanje sinatinda ndayitabara kuko inyana ntigeze impemukira, ndetse umugoro umwe igeze kumperekeza indeza karambi twika mu kavovo turafata ku gasozi ngo dushe kurenguka irampangura. Iyo nyana ntiyamparwa urugamba, ahubwo yampaye impamba y'impengere n'umwerera muje kwera nyina yibyaye. Uwo munsi yaratokanye izindi mu biraro. Ubwo n'ubutumwa bw'inyana y'umutavu butanga bwa sogokuru na data, we yari yantekera uruhago rwuzuye amajambo y'ubutwari, ati nubwo zagiye kare kandi amasaha y'igicamunsi akaba akuze ndetse yewe anakereje,
atugendana ingoga ya rugomagira uko abo kose uzitange hakurya y'Mukururuzi, nushika ukoze inkono y'akavumba ku mahembe y'inyana y'inganza itarashinga hakurya y'amarembo y'icambu ca Mukururuzi, atura urugamba uzobunesheje uzikubanure. Atariko nushika ugasanga zajabutse Mukururuzi, atuzireke zigende mu biraro nzozikurikiza inyana zazo bukeye, atugora urugamba uzoburutsinzwe. Navyirukanye ingoga ariko sinari ingare, amashagaga niyo namarukanye ku musozi wa Turambo, intambwe ntazikoza hasi mpaye ngendera mu nyenyeri, usereyo nyana y'inganza nagiye nyihamagaza imyirongi nkirahirengeye mu marundo ya mibunda n'urushugwe yo kwidahaye nyumva, mushike mu bijanda by'abitira nsanga n'inyemera yakuriye mu nyovu, yanyumviye kure nkirahirengeye iranyumvira, ni inyamibwa yanyuzwe no kunamba ku murambi wa shebuja wayiragije akavumba, igaruka inyana y'umunambirwa ikimbagira nk'inyambo, niyo yanyuze inyuma y'umugambi w'inyanga kuramburura, zari zarahiye gusimbira inyangaruzi ku nkombe z'amarembo y'icambu ca Mukururuzi igana mu Gipombo. Iyo niyo nganje isa n'Uwiteka iganje amagaju, ije intera kuja mu nganzo nkayitega ibisingizo. Bisa n'uwo munsi yari uje gusitara ku majwi y'ingenge z'abungeri b'Imurenge, baririmbana ingoga indirimbo z'amahamba y'inyambo n'imbyino z'imbarato twari dukumbuye, na wa mukunga wabyagizaga inkungu ku marembo y'urubunga rwasukiyemo ingoma zavugiye mu Turambo, ikengeri ikora rivuze ishaka kwatinda no kwabyagira usarire, nibwo ari kibyara itaranafuma ngute n'umuziha, ariko ntiyari gisangu n'ikivume, yibuka ko yasize imvuka itaravuga y'umutavu imanzi ivumera nk'inanga, yanze kurisha ubwo kumanga n'ingeregere z'amabengeza yameze ku nkombe za Mukururuzi, izindi zitorokeye mu biraro zirimo inzirungu n'izigakariza, ikaba n'uburiza bw'inyana igazura. Ngaho nayikubitiye amaso ikiri mu ntera, nuzura intero n'intege, nyitega imyirongi n'intamenya bwitabwira umugenzi, iyo ngira n'ingoma ingunga n'ingondera ngundangurure kwiyo nka y'umusengo, ari ingomagira yarinze igihango cyoragiye inkango y'ubugingo n'urubingo ku mukingo, wayibereye intango z'ibikingizo ku rupango rw'iyo nka, yajirukanye ingoga mwirango rya kibona ngoma, ariko ntiyari ingare yumvira inkomanga z'inkunguzi, ahubwo nayise ingomagira y'intungane, yanze intonganya zitera kurorongotana nk'ihanguse, mba naramashiye guhangura abapasiteri bose basereza kadeza na sepeza, ngo bayitenge mu matorero itambere indatenguha, ngo yitabire ku nkombe za Mukururuzi inkomanga z'imyirongi nahemagaje nkirahirengeye. Ngo nyegere ndayongora ntiyangora, igenda imbere y'indongoranye nk'indongozi, yamaze ingingi imirira zishize mu ngondo, ingamba z'urwo rugamba zihumuje, nabanje kwivuganyiza mifumba inshushu y'ifuri itarishe kure, abakamisha bayizamura amashimwe bahaza inshushu yayo, ngwiri yiriya niyo nyashimwe nyina y'abashombo nyabona muyamashe. Yeah. Y'abantu iki kintu ibi bintu umuntu ashaka kubyiga nkatwe twigiye hano mu Rwanda cyane, hari nk'amasection ya lettre cyangwa se amasection y'indimi, nk'abantu bayakurikiye cyane bazabasanga hari amashami amwe namwe nyine aboburija kuba bo byiga bakiga yenda ibintu by'ubusizi, ariko cyane cyane yenda ni ikintu cubakiye cyane ku mpano. Yego. Yego, hari ikindi kivugo yego wigeze gukora intwari makanika. Yego, ndetse abantu benshi ndatekereza ko bigeze kucumva, hari abatazi ko ari wowe wagikoze. Yego, kuko ngiye ndumva hari umuntu nigeze kubona agipostinga amubajije ambwira ko atazi wagihembye. Mbere yuko ukivuga wagikuye hehe, cyakujemo gute kugira ngo uhimbire intwari makanika kirayi civugo? urakoze cyane. Nk'uko bivuze si wowe wenyine, kirondo ca makanika ngira ngo nico kirondo nakoze, ngikorera na video cyangwa se ngaragara. Ibindi birondo byinshi nagiye nkora, nagiye mbikora ari ama audio, hanyuma ngafata amafoto yenda y'iwacu, amafoto y'inka. Hari n'ibindi birondo nagiye nkorera abandi basirikare, ngafata amafoto yabo nkayashiraho. Ibihangano byanje rero byagiye bisesera yenda niko novuga mu bantu, bakabimenya cyane kurenza uko yenda bazi nyirabyo. Si wewe wenyine rero, naje ndabizi ko abantu bazamenya cyane ibihangano byanje ariko ntibamenye nyiri ibihangano. Hanyuma rero waruvuze ngo ikirondo ca makanika nagikuye hehe, mu Kinyamurenge bazavuga ngo uwigiza nkana ngo azabaza nyina, ngo azabaza ngo se ngo nyina n'umukobwa w'abaki. Ndatekereza ko nawe mu nyamakuru uzi impamvu iyo guhimbira makanika, kubera ko abantu ntabwo tugiye kuja kuvuga amateka ya makanika, ariko abanyamurenge twese turamuzi, ndetse yewe si ntabwo ari limite ku banyamurenge gusa, no hanze y'umurenge no hanze y'ubutaka bwa Kongo
no hanze y'ubutaka bwa East Africa, hanze y'umugabane wa Afrika n'abari hanze ya Afrika, ngira ngo bazi ibigwi, bazi ubutwari, bazi ibyo makanika yakoreye abanyamurenge. Rero urupfu rwiwe novuga ko yenda ari nk'icumu badushinze ku mitima, yatumye nyine abafite impano zitandukanye tuja mu nganzo duhimba kubera agahinda twagize k'urupfu rw'intwari yacu, kubera ko yenda twatekereza ko ibyo yakoreye, ibyo yaruhiye yagombye nayo kuzabisarura. ngira ngo nza nabivuga ko mu kirondo ko ikiza kimbabaza cyane ari uko yaguye ku nkombe z'icambu gifata muri ca gihugu tubaye tubona ko dushobora kuzageramo. Ndavuga ca kindi Yesu yasezeranyije basogokuru, niko abizera tuzatwizera ko Yesu yahaye basogokuru igihugu. Rero ico kirondo nta handi nagikuye, rero nagikuye mu gahinda, na gahinda kanteye kugihimba. Ndabizi ko abantu benshi bagiye bababajwe n'urupfu rwa General Makanika, tumwifurije iruhuko ridashira. Hanyuma rero reka twinjire mu ico kirondo rero kugira ngo abantu bacumve. Urakoze cyane. Guhanga si uguhaga, habe no guhimba si uguhotera, natewe no guhimbarwa kuko sinahangutse, ahubwo nahanguye umutima guhanga kuko ari ndahiro nakuye mu gahinda. Ahari nahuruka mu ndirimbo byibura igihumbi z'ibihozo ngashira igihunga maze gushikira ihumure ry'igihugu. Mu mahame yo kuri sinaje kubahamura, ahubwo naje gutanga ihumure. Nubwo dusa n'abahume tugahumagira, gusa aracyari ibyiringiro ko tuzatahana umuhigo tumaze guhuruka muri iki gihuru citwikiriye igihu. Igihe nikigera muhumure ca gihunyira gihetse amakuba yaduteye guhamba ibihumbi murenge kizahunga mu gihamba. Ubwo nibwo tuzahimba duhimbawe, ariko munyemere mbanze ndirimba ku gahinda natewe no guhirima kw'intware muri iki gicamunsi. Ariko cyane cyane ntibisaba no gucukumbura, njewe ndagucuriye wagicukuwe kuko wacumbikiye igicumuro mu gicucu c'urupfu rwahitanye icegera c'ubwoko Makanika yari rucokera n'icuma c'imbunda yiwe. Njewe narayise rudacogora iziri cayi karwanya igicumuro. Umunsi yayishinze mu rucaca hari yacuze umwijima w'icuraburindi mu gicuku c'imiborogo, yakomeje igicaniro c'abagikomeye kuri wa muco wabi wacu uziri co gutabarana ngo hatabi wacu badahinduka incike. Niyakira icubahiro kuko yanze kwicunamo gishinga imizi nk'icorezo, atubera incungu y'igiciro yaciye mu cuho c'abaduciriyeho iteka. Yemera kwicarana ku cavu n'aboroheje, yabatoje ivy'ubutwari, yunamura amacuma acanye y'ababisha bacu bacikamo igikuba. Aya makuru muzabaza umukuru w'abajenesi ya Kutumba, niwe uzabaho ukuri kuzuye ku butwari bwa Makanika. Yari inkumburwa ku rugamba yo mu nzu ya Nkubana mwene Rugira rwa Sunzu, igihume ku rugamba co mu nzu ya Rugabire. Yari umugaba w'ingabo ukwiye umugabane mu bagabo b'ikirenga, niwe Rwirabura umugara ku mugambi, yasize umugani ku rugamba nahamagana yabi wacu bandaga yasigaye mu gahinda ka Makanika. Kuva kera yagendanye igikundiro mu gikundi yumvikanyemo, kuko yatsinze inkubiri z'amakuba yose mu nkoko zose, yatsinze inkomere zabo mu nkomere z'ibikomeye, naho mu maka y'abanzi yagaje aseruka mu rukerera nka kurya kw'inkuba yitse mu miko yameze kumikikira kabira k'imikumo. Niyakira icubahiro kuko yasize ataye umuceri n'ibiceri mu madolari ya Kongo. Yemera kuja gusanga irusa bw'amacoco nabi wacu muco hagati, ahageze ihashinze icumbi mu cumba co mu ndake avugira ku combo ko yashinze icama c'abatabazi. Ihumure ryumvikana mu micamo y'iwacu uhereye muco hagati no mu Canzovu, naho abateye icicaro mu nteko z'amacakubiri bakicara nabo bicanyi bacuze umugambi wo gucunaguza ubwoko. Jewe simbaciye inka y'iciro ko bataye umuco, ahubwo mbaciriye amacandwe yo kubaca ko baduciye umugongo. Abo bagica bakomeje guhirika ibihumbi by'iwacu mu manga badasene intwarane yaserutse intwari zananiwe. Ibi njewe nzabihamya, naho jansaba kubicunguza ibiceri by'izahabu nzabitanga usarire. Iyo mba n'ingenge mu gucuranga inanga ngo ndirimba icubahiro ca Makanika watuviriye icuya ngo bica tuvira n'amaraso. Nkabivuga mu buryo bw'icunamo ahari nashikira icomoro c'ibikomere ku mitima yuzi ibicure. Co bikoze njewe narahiye ko nimara gushikira icete nukuri nzafata icake mbicengeze mu nyandiko z'ubucurabwenge, nzaja mbisubira mu ishuri 9 ninja guseruka ku ya 10. Bizansaba ko mbaza gucumbika kugira ngo nshimangira umunara muremure urwibutso rwa Makanika mitima y'abanyamurenge. Tizigera iguta ntwari yacu wagendanye ingoga wunamura ingoyi mu marango y'ibigoye, ukaba n'ingabo yuzingemwe z'umurengezi. Nukuri nyiri ingoma wakoreye azaguha ingororano. Oya mundeke ngumye shishimura ayo marira y'ishavu, natewe no gutabaruka kwa rudatungirwa itoroshi atashe gutabara. Yari yaraje guhesha ishema abavyeyi bashavuye, yanga gushisha arashinyiriza, yanga inshingano zamuheshaga umushahara. Nukuri imfura y'abashombo jewe ndamushimye ko yanze inshingano zamuheshaga umushahara. Yemera kurarira igishoma n'imishashi mw'ishamba agoswe n'ibishokoma. Ati ntashema abi wacu bashonje, abashumba he bashimutanwa n'izamashara izamashashi zashize. Aramasha yemera inshingano nsha zitamuhesha wa mushahara zo guhangana nabo bashenzi bashinze icumu ku bwoko. Ati mumune imfura z'imurenge ntimuzaca inshuri imahanga no mu makambi ngifite mashini gani. Arayishinga arayishimangira ati ishema ryabi wacu ryahoze ari ugushora,
uhereye mu Gashasha kw'imishasho no mu Mashaminembwe kugeza no mu Rushasha rwa Mibunda. Ico gihe bamushenge bari bagisheba banyashimwe bagashemba ingata ngo buca ababisha bacu buzura ishari inyana z'imurenge z'imishishe bazimarira ku mishito ariko nibitonde idufite gushonga no gushira ko makanika yasize atoje amadubu niyo azadumira aduyi. Ico mbasaba gusa muhagurukana ishaka rivanze n'ubushishozi dushimangira umushinga wo kuva muri iri shanga n'uyu mushasha bitaduhesha ishema dushigikira abarwana shaka tuzanesha tuwe na barumashangabo habe n'abanyamasengesho ntimurangare muhamagara ushobora byose n'uzadushoboza akaturemera amashimwe tumaze gushinga ibendera tuzashirisha burya bamaze amashashi nubwo twashavuye. Ico mbi gusa gikomeye nyabona mukomere kuri wa murunga bumwe bwabundi bwa kera bw'abasogokuru bwari bwubatse ku musingi utari umusenyi umusingi bitari by'amabatanyeganyezwa ikirenze kuri ivyo nyabona umuco wacu uzira ico ntugacike ngo mwimike ibicumuro n'icaha bishicasha ku bwoko bwacu ngo nimushikira n'icete mumaze kwandika 9 n'icumi muhaze n'umuceri ngo mwibagirwa amacunda n'isoko twacemwe amacoco muramenya ko niko gaciro kacu naho twenduka incike turacafite icuro ko tugira iwacu. Nuko guma yego ibi bintu bavuze ko biwakuriye iwacu yego ariko iyi inspiration y'iwacu n'imisozi y'iwacu urayivuga ugasa nkaho uhavuye cyangwa se waraye hano uvuyeyo ku buryo umuntu uzi karakare ahita yumva neza ahantu bavuga kuko harazwi abantu benshi barahazi. Yego hari igihe wicara kuganira n'abantu bakuru kugira ngo wenda ugende umenye bimwe by'amateka y'abanyamurenge n'ibiki. Nabivuze haruguru baza bambwira ko iyi mpano ishobora kuba yarakomotse kuri sogokuru Sendoto ariko yenda uburyo yayinsingirijemo sinovuga ko ari uko namwicaye iruhande nkabyumva ariko arabivuga uko njewe mbitekereza yenda ashobora kuba yarayinsingirije mu buryo bw'amaraso ni nkako. Hanyuma rero waruvuze ngo kuvuga imisozi bijanye n'igihe naviriye ruguru nkavuga inka muri izi generation zacu kugira ngo wumve yenda umuntu ku kigero canje wavuye iraruguru ku myaka yanjye nari mfite ni ibintu nyine biza bitangaza abantu uretse nawe bazakunda kubimbaza tese ibi bintu wabikuye he ko waje uri umwana mutoya iyo inspiration wayikuye he. Bwa mbere numva umuntu wayivuga ibirondo ntabwo yari sogokuru ariko abazi amateka cyane ya ruguru abanyamurenge barayazi cyane cyane ndabakuze cyangwa se generation yenda ziri inyuma yacu cyangwa se zituruseho gatoya bazi igihe cagumino ya mbere yababisogo na bamakanika. Nza nibuka ko bagaza bategura icunamo cyo kwibuka abanyagatumba hanyuma kikabera iwacu mu Marunde abantu bose bakazi iwacu mu Marunde tukibuka abanyagatumba. Nibwo nza nibuka ko bwa mbere numvishije umuntu wavuga ibirondo yari Colonel Ndabagaza avuga ku birondo by'abanyagatumba nibwo bwa mbere numvishije umuntu wavuga ibirondo ariko yenda sinovuga ko ariho nabikuye cyane uko njewe ntekereza ahantu nabikuye nabivuze haruguru navuye ruguru ndi umwana mutoya ariko nakundaga inka cyane ku myaka yanje umuntu wavuye ruguru yenda atarageza imyaka 10 nari naragiriya mu biraro by'iwacu Mibunda twagaza dusura nkajana na data ku rwego rw'uko nari narageze ku butaka bw'irungurungu urumva nari naragiye nakundaga inka cyane bagaza nkiri umwana twagaza dufunga gutya ishuri nkama ngenda nkaja mu biraro rimwe n'rimwe ngatoroka mu rugo batabizi agenda nkaja kureba inka nakundaga rero inka cyane. Uko rero gutandukana n'inka ngatandukana n'ababyeyi nkava mu gihugu ndi umwana mutoya n'urukumbuzi narwo ruzamo umuntu yagira urukumbuzi akumva yohimba niho cyane nza ntekereza ko bishobora ko byakomotse mu rukumbuzi nagize rw'igihugu urukumbuzi nagize rw'inkazi wacu ngira ngo abaza bakunda kunkurikira kuri YouTube yanje kirondo ca mbere nahimbye ni kirondo nise ngo inka z'abafunda zikivyagira mu Mibunda. Naravutse mu gitondo nibuka inkazi wacu nakwibuka ko zitakiriho ngo mare mpimba ico kirondo ndavuga ngo inka z'abafunda zikivyagira mu Mibunda. Rero ahantu byakomotse ntahandi ni mu rukumbuzi rw'igihugu ni mu gahinda k'igihugu ni mu gahinda kuko k'ibyo nasize ntayenda nshobora kutazabi ibyinshi ntazabisanga bikantera rero guhimba. Wigeze
wigeze niba ari kwatura wigeze kuvuga ko ugiye kureka ishuri kubera mwavukishije inyana nziza urayikunda cyane uvuga ati sinzosaba gusubira ku ishuri? Yego, nari umwana mutoya nageze hano mu Rwanda, natangiye mu wa gatatu primaire, ariko nza nibuka iri haruguru iwacu, igihe kimwe inka y'iwacu yigera kubyara akanyana, bimara ibyara akanyana k'umweru. Kubera ko nari mutoya natekerezaga ko akanyana k'umweru ariko kabaga ari akanyana keza cyane, akanyana gasa n'inyange, nta kandi kabara kari karimo, akanyana k'umweru umweru. Ngo nkubita amaso ako kanyana ndahumirwa muri jewe, numva ko iyo nka yakoze ibitangaza. Naje namagambira mu mutima ndavuga ngo sinzosubira ku ishuri kuzogeza kano kanyana kameza amahembe, zoza nkirirwa iruhande nkaragire kuzogeza kameza amahembe. Abaragiye barabizi, inyana yabaga imaze nkiyinga, cyangwa se yinga rirengaho gatoya, yageze igera muri periode no kwita ngo nugukungura, niko data bagaza babyita, abaragiye barabyumva. Hari n'umugani uzuvuga ngo uja gufata umutavu aza yitonda, kubera ko iyo ugiye wegera cyane uza wamushabira ukirukanka ukagera nkiriye. Rero rukagere nkiyinga gutyo rirengaho, nakegera kakamba gashabira kakirukanka, ni periode kari kagezemo. Ndavuga ati noneho inyana rero twakoroganye, reka nsubire ku masomo. Nuko rero nagapinde nari nguteye. Ariko muri rusange nakundaga inka cyane, habe n'ubu ngubu ndacazikunda. Imana nidukiriza igihugu tuzotunga n'izindi. Uza wumva ko uri mu bantu bazororeka Neza ikiraro canje nzama ngisubiza ku itongo ry'iza data mwirango rya Gipombo mu Kabirabira. hari habaga inka, habaga inka mu Mibunda, nawe urabizi bagazahita ngo ni wabo w'inka n'abantu bakeya Imana yari yaratoranyije. Hari amazina y'inka nkuko umuntu agira izina ryiwe bwite, wabimbajije ngo nivuge mu buryo busanzwe, hanyuma ngusubire nivuge mu buryo bwa gisizi. N'inka rero hari amazina nakwita ko yabaga ari amazina yazo bwite, ariko hakaba n'amazina muri rusange kuyavuga mu buryo bw'ikirondo. Inka z'iwacu rero zagiraga amazina bwite, nabivuze haruguru. Data yari umuhanga mu kwita ayo mazina, yari umuhanga cyane. Hanyuma sogokuru Sendoto nawe akaba umuhanga cyane mu kuvuga aya mazina y'inka mu buryo bw'ibirondo. Yego rero nza nzibuka amazina y'inka z'iwacu. Watubwira ibirondo by'amazina y'inka? Yego. Hari inka ya data nise ngo ni ingororabiganiro. Ingororabiganiro iziganza nkavuga ingusho, ruvuga ingira izirusha ingendo, ingenzi itari ingobotsi ya rucuvingeranya. Niyo yaserutse mu gisagara cagasaniwe insanganirwa, niyo songa y'ingabo igendana isiri ifite isoko isa n'isatariboye mu bisate by'imbere y'amatware y'abasinzira bayisingiza nka Nyagasani. Bigere mu bashomba bavuza ingoma, impande zose zivuza impundu, impezi zishira impumu, baturakaza neza ndata biganiro. Nayo inyuranye mu ruhangarika uruhumuza ruhanga irahembera ihumuriza abahunga. Ubwo rwo yashotse mu cambu ca mwana yari ibangikanye na mweru yihanagura umwanda, umwungere twari kumwe yamagira ubwoba. Nanje ntiri mu mwanga kiri umwirare, umworo aracyari mwibi, ariko umwana mwenga zirinduye umwuga. Naho bamujinya biza ubujura, ni imijunju buzira ijambo tuzahora tubajujubya. Iyo ni marakizi zivuka mu nyana z'abasinzira, niyo yanze kurora izombi iyo izuba rizarenga bataribonye. Ni iribo rya rumara gahinda yarahiririye ntiyahera kwari uguhambagira mu ndare. Niyo yasanze ndesha n'inyana y'indemagabiro y'indongozi yari indongoranyo, niyo nagabanye igaju ry'akabibi yasimbanye banakabande, akababaro kabari bayitegamiye kagwa kabandaga ikabambari. Aho ni kumukimbagiro wayo yari impira kurara ikirayi yakuye ikirari mu nzira z'ikirara shamba mu kibira. Niho inyana y'ikibamba yakiri kibagarira mu kibande, nubwo ari goswe n'ikibandi yakomeje inkingi y'inkiranya babiri bari bazanye ikibi ku kiraro. Umunsi baje bukenya kivu mu kirere, bari bayitunze umututu wa kibariga, bayifatiye ku kirindi bagishinga ku kibariro. Ikibiriti bagikandagira mu mbarutso ihangura ikibatsi cy'umuriro, ikibiriti bagikandagira mu mbarutso ihangura ikibatsi cy'umuriro, guturikana ikibambara batarashinga imizi ku kibumbiro cayo. Ubaje gushinga imizi nyine ku kiraro, niho robera ikibuga yabasigiye ikimwaro, uretse ikirenge cyawo kimwe gusa ngo basanze mu kibanza imbere y'ikiraro, bayiburira ikirari basigara mu kiriyo. Ikirego cyo kubagiza ibibamba no kuzibamba kirabahama kuko bananiye kuzibangurira. Batwara ubwega n'ubundi ndaro zabo ni mu kibira, niho bahoranye ikiriri ku kirago batarifuza amatara yabateye kunyaga inyana z'ibitanga amata batara yabo. Nza mbona ko ayo matambi yabo ari yazabata muri mutambara bagahera ishanga nyuma y'ishamba, aho iza amashimba zigera nzizirishe wanazishora nzibishaka. Nguwo umugoro w'imarakizizi ikiza shebuja amaboko yabazimaze ku gicaniro, nabo bamaze kwiburira ikirari bayise ngo nikizimya zuba ku rugamba. Yagiye umugera mango ku mugaragaro n'ingendo yayo yashinguye ingoga n'ingingo Imana y'inganje yigoroye ngo zayibereye igihango mu muhango hesheje ingororano. Ingorane zishize muri umugoroba
yabonye ingabire isa n'ingondesho yagari ingondera ivumera nk'ingoma yiziha ingoro ubutware bw'abasinzira nyabuna muri hamashe. Uti se navyiyumvishiyemo gute? Mbere na mbere ndi umunyamurenge, bazavuga ngo agahugu katagira umuco karacika. Ngira ngo nanayivuze muri ca Kirondo, umuco wacu uzira ico ntugacike, abantu ngo bimike ibicumuro n'icaha bishicasha ku bwoko bwacu. Ndi umunyamurenge, mbere yuko nja gutekereza kumenya ibindi biri hanze y'umurenge cyangwa se hanze y'abanyamurenge, ngomba kubanza kumenya iby'abanyamurenge, kamenya iby'iwacu. Ndagira ngo birumvikana, mbere yo kuja kumenya amateka y'abandi nagombye kubanza kumenya amateka yacu, inkomoko yacu, ibibazo dufite cyane nkatwe abanyamurenge. Kubera ko dufite ibibazo, ni ngombwa cyane yenda ko tubimenya cyane, tukamenya amateka, tukamenya inkomoko y'ibibazo twagize, tukamenya inkomoko ituma bene wacu bakomeza gupfa, umwaka ugataha uwundi ukaza. Ndavuga ngo ni impimbara ku shango y'abarashi, bayise impirimbanyi yabo yakuye ipeta mu mpako z'impara, niyo yagendanye n'impongo itikanga impuruza rw'ivuga y'inkazi, yabaye ubukombe bw'imbuza kuniha mu mitavu n'amareza y'impeta z'abasinzira yitiriwe Rusengo. Ino yakuye impanuro zayo mu ndare ngo zameze mu ndake, zasigemo indahiro z'imbunda ya Sebuja Muhandangabo, ku rugamba rwayirasana ingoga zayiteza impundu mu mpinga z'umusozi wa Gipombo, ngo ntihagaje isanga impamba zayo ku ruhimbi, ngo ntizari impengeri, ahubwo zari impango z'abungeri, bayise impimbara abashumba bazira amahimba mu mahindura, niho bayitegeye amahamba. Naho mu muhira w'igihamba ngo ni imbogo y'imbangukana ihembe ryarumanura imbaba, inyana y'imbanziriza niyo yashinze imbago zayo, kuba abanyamiringa izayibyaye zo ngo zari nk'ibirarashamba, zashokaga ijoro nk'udushere n'ibishokoma mu bitabjamurere. Naho mu ntambara kera nyamaswa yitiriwe Gatare, ngo zari mu imfizi y'urutare n'irutanga rwa Nyintare Nyagutabarwa, niyo yabambiye umwambi w'amahina, urugo rw'ingeyo yasigaye mu ruhongore rusa n'ingoro ya Kigondo kwa Bigimba rwatewe. Iyo ni imfizi y'umujinya mwinshi uvanze n'ishaka ry'abashombo, niyo yashinze ibisare byayo magana y'imigara za Rumungu z'ingabo ku ngoma ya Budurega mwene Rushombo yari rumashanga w'umwambi w'umuheto wa Bigimba. Iyo ni imfizi y'umujinya mwinshi rudatsikira mu ijana ry'ikirenga, niyo yarose nzatunga ikirinda, ikirere ituyemwe barayiramya, ngo ni rwerankanya rw'inkingi mu nkuko yamagize imbere y'inkungu, iyamira rwama igatera rwozi kurwongera, umurizo wayo n'umurimbo w'izamiri, umunezero urarenga ruzigizandindi bizaza, mu mpinga nzima z'iwacu inzigo zishize ntanzara, inka nziza izongera kubera inzuri, ukayagira izo k'izuba nka Ruganzu Ndori aza kugarura u Rwanda. Iyo ni Rwema rw'inyamibwa, inyamibwa yabyawe n'inyamiringa zananiye Murere. Ariko yenda reka mbabwire n'iki ngiki ni Kirondo kijanye n'ibihe abantu barimo, yenda gishobora gusa nkaho gihumuriza abantu bakagira ibyiringiro. Abakirigitananga sentini kidare kama kawaida, muzamugumya mwipange neza kuri oda, kandi mwirinde kuba domine muri iyo domene yanyu, mukande kuri do. Dore indunduro ibihe bizanye idarapo ku ndondo, ayo niyo makuru y'indeba kare yarangirije kure ibendera mu ndegu ndende zahuzemo indengabare mu mibunda. Iyo niyo kado witeka serende wahawe jumeri y'ijuru yavuze mu mandiko. Mwirinde gusa kudeviya, mukomere muri inzira y'ukuri, niyo ya droite. Nuko njewe nta dute ngifite kuri zira drone, nyuma y'ibitero by'indege tuzahabwa droit de l'homme na freedom media, nayo izatangaza mbere ko duhawe identité yuzuye muri demokarasi, nyuma y'urugamba rw'amasasu ruyo n'abapatriote basoda no rwa diplomasi ngo n'intambara abadiplomate. Abo nibo bazatubera abambasaderi bayoboza ambasade muri diaspora, nyuma sinyatiri ibyemeza ya perezida muri presidence n'umukono w'abadepite n'abasenateri muri sena. Abo nibo bazemeza ayo mahame yose ya demokarasi. Gusa birasaba amaraso y'abasoda, diplome na doctora z'abadiplomate, ngo bagumye batakire banashekerere secrétaire général wa UN, ngo akunda turinde gusa pression y'amahanga mu rugamba rwa diplomasi. Ni ukuri ibintu bisaba diamant n'amadolari. Muzanasome dossier na document ziri muri documentaire ya depite Andre Carson mu demokrate muri Indiana, we yamaganye ideologie mbi z'abadiktateri n'aya mabandi y'abitabaza rendo bigabije imibande ya Kivu, bayisandaza mu nyine za propaganda mbi zidafite programme ziri propre. Iyo niyo probleme, nuko nta yindi proposition. Ingabo za Kivu ziri prepare ku rugamba ngo baritare nkatayeri. Dawa ya vita itakuwa vita, turambe kuba victime, dukene victoire muri revolution y'imvukire za Kivu. Aya mateka nyabuna abasizi n'abanditsi ba filosofi za revolution muya verifie nyabuna ntimuyasimbe, muyasigo virigire muri archive z'amateka, niyo azotubera reserve izoduhesha pouvoir na veto muri Nations Unies. Iyo niyo verite vraiment dufite avenir. M23 iri muri 20 metre uvuye muri ville ya Uvira, habe n'imvukire zose za Uvira na village zose za Kivu y'Epfo uhere Fizi na Mwenga. Mwipange neza abamambure nyabona muri amarenga yacu ntimurangare. Ahari none yo bari yo ngoma ihaje kurukana ingome z'ubugome, ikagarura ingoma gira z'ibigondo marango y'ingoma yana. Naho safari ya kira fulani Felix Chirombo Faci
nakomeza gukunda isifa n'amafyeri mu mafuti, umusifuzi wa finale y'urugamba Makenga araza kumukubita inkoni yo kumutenga. Inyota y'igihugu n'inzira yo gutamba igihugu catuvyaye ni ukuri tubere nk'aya ndi imparakazi zahagijwe no gushaka amazi mu butayu. Mukomere ntimukuke imitima inkurikizi y'iki kibi, abo bose badukoreye barimo n'abanyamoko yemeje ko aya makuba yatumazeho inkuku zirimo inkungu, amakungu arebera tuzayakuka tumaze kwikukira tugakira inkovu z'ibikomeri, kubera ko intwarane ngo zatabaye intwari zari zinaniwe, ibyiringiro byo gutahuka byuzura imitima, habe n'abatware mu batwari ngo bazasubiza amatware yabo ku murambi wa Mibunda. Iyo niyo mibande tuzashingamo n'imidugudu nk'iyi Bagdad no mu Budage, ni ukuri zaba ari imidugudu gusa y'abafite akazoza ku miduga, nta midugararo n'amadega y'imbunda bizasubira kumvikana muri izo ndegu ndende za Mibunda. Zizaba ari indegu z'imidendezo y'intenderi zigwamo n'indege, habe n'indengabaroyi zizasubira gukandagiza amabondo mu ndare mu ndegu z'imandarugero. Inyota y'igihugu n'inzira yo gutamba igihugu catuvyaye ni ukuri tubere nk'aya ndi imparakazi zahagijwe no gushaka amazi mu butayu. Ibinyacumi by'imyaka, ibinyejana by'imyaka bikaba birenga turi mu bibazo. Ngira ngo rero nuko nguko amateka yacu, kubera ko duhora duhura n'ibibazo, biba ngombwa ko abantu nyine basubira inyuma bakaja mu mateka. Ndagira nuko. Urakoze cyane. Turi kugana ku musozo, wabwira abantu uburyo bashaka kubona YouTube channel yawe yitwa tukarakira n'abantu kuzakurikirana YouTube channel yawe bakanareba n'ibiganiro cyacu, hanyuma tugashikirana mu buryo bumwe n'ubundi. Yego, kubera ko nyine umwanya aba ari mutoya, abantu nyine bagenda bavunagura amagambo, wabivuze kare, yenda hari abantu bakeneye ko hari ibintu ushobora kubafashamo cyangwa se kubakorera mu makweho, k'abantu baba hafi yanje barabizi cyane nkunda kubikora. Wavuze uti umuntu yo guhimbira amazina y'inkazi wanyu, ariko cyane cyane hari n'ibyo umuntu ashobora gukora byo kuba umuntu yovuga amateka yawe bwite. No mu bukwe nyine tuza tubikora, nabivuze muri ca gice. Hari igice cyo kuvuga amazina y'inka, hari igice cyo gusingiza abageni, ariko hakaba n'igice cyo kuvuga amateka yaba nyiri kugutumira. Rero umuntu yashatse ko tumusingiza tuvuga amateka yiwe cyangwa se tuvuga amateka yiwabo, ni ibintu biba byoroshye cyane, turabikora. Umwanya rero aba ari mutoya hano kugira ngo tuvuge ibirondo byose tubirangize, ntivyokunda. Ariko abantu bakeneye gukurikira ibindi birondo byinshi byanje, bo bisanga ku muyoboro wanje wa YouTube, cyangwa se YouTube channel mu ndimi z'amahanga, witwa Intare ya Mibunda. Niba yisearching bazoyibona kandi bazokande subscribe. Ndetse no kuri iki kinyamakuru cadutumiye ca Upana Media TV, ni ikinyamakuru ciza abantu kabisa bajijutse, abantu bari bahaye bareba isi hayigana bamaze gukanda subscribe. Mugamwe yaravuze ngo mbese umuntu azagira inabi aroha kimana na subscribe. None gasi mvuze ko mufite inabi, ariko nyabona mukande subscribe, gushigikirana ibyo byiza. Ni nawo muco w'abasogokuru, no gushigikirana n'urukundo. Nidutakaza urwo rukundo tuzaba dutakaje ikintu gikomeye. Rero abantu bakande kuri subscribe, bakande like, bakora ama commentaire, baje no kuri YouTube channel yanje nayibarangiye ni Intare ya Mibunda, bakande subscribe. Iho hari ibirondo byinshi nakoze, hari ibirondo by'amazina y'inka, hari ibirondo nagiye nkorera abasirikare, hari ico nakoreye Makenga bazakiyasanga, hari ico nakoreye Makanika, hari ico nakoreye mwene wacu Rushombo, hari n'ibindi birondo byinshi byiza bivuga no ku muco wacu cyane cyane, bazagende bazabihasanga. Murakoze cyane. Yes, urakoze cyane. Hari ikintu ushobora kuba twegeye tutakubajeho wenda utabonye uvugaho? Urakoze cyane. Ibintu byinshi turasa n'ababivuzeho, ariko cyane cyane yenda mbere na mbere turabanza dutange pole ku bwoko bwacu bw'Abanyamurenge. Iyo abantu basubiye inyuma mu mateka, hari abanyamateka benshi, sinzi nimba ntagiye kurondogora kandi umbwiye ngo mvuge, Nta kibazo. mvuge yenda ico dushobora kuba twasize. Hari abanyamateka benshi banditse ku mateka yacu y'Abanyamurenge, abo tuzi cyane ndari nk'aba Joseph Mutambo, ba Alexis Kagame. Hari n'abandi banyamateka benshi bavuga amateka yacu mu buryo bwanditse, ariko yenda hari n'andi mateka mu buryo buri oral cyangwa se oral history,
mu rurimi rw'icyongereza, ni amateka mu rurimi rwacu rw'ikinyamurenge cyangwa se rw'ikinyarwanda bazahita ngo ni amateka munwa gutwi. Ni amateka abantu bashobora guhererekanya mu buryo bwo kuvugana, generasiyo ziri imbere zikayabwira generasiyo ziri inyuma. Ba sogokuruza bayabwiye ba sogokuru, ba sogokuru bayabwira ba data nabo barayatubwira, natwe tuzoyabwira abazodukomokaho. Ayo mateka rero yose y'Abanyamurenge baza bayavuga yaba mu buryo bwanditse no muri ubwo buryo bundi buri oro, icyo baza bahurizaho cyane ni uko Abanyamurenge tumaze igihe kitari gitoya mu ntambara, kuva ba sogokuru bava mu bihugu bakomotsemo, u Rwanda, abenshi mu Burundi ndetse n'abandi bakeya muri Tanzania, bakigera ku butaka rero bwa Kongo bazatubwira ko ba sogokuru bashikiye mu ntambara. Iyo ntambara bayitaga ngo ni intambara ya Gatare. Nza nkunda kuganira na ba sogokuru bazambwira amateka. Kuva rero ba sogokuru bashika muri Kongo kugeza n'uyu munsi, Abanyamurenge turi mu ntambara, kandi intambara nyine zija zitwara abantu, zija zitwara ibintu, zija zisenya. Rero nico kintu rero naheraho mbere na mbere cyo kuvuga ngo pole ku bwoko bwacu, tumaze igihe kirekire mu ntambara, ariko kubera ko ubwoko bwacu turi abakristo tuza twizera, ngira ngo Abanyamurenge benshi tubitse isezerano, nubwo iryo sezerano turibitse hejuru y'inzibutso. Abahanga bazakunda kuvuga ngo iyo umuntu yagize igikomeri biza biba byiza nyine iyo akivuze aba ari mu nzira yo gukira. Kubera ko rero tutarageraho dushobora kubaka inzibutso za bene wacu bamaze gupfa muri izo periode, kuva ba sogokuru bashika muri Kongo kugeza uyu munsi, izo nzibutso rero tuzibitse mu mitima, ariko turizera yuko rya sezerano rizasohora, izo nzibutso zikava mu mitima nk'uko abahanga babivuga ko ari byo biruhura, tukabasha kuzubaka ku misozi iwacu, nibyo bizoturuhura cyane. Rero ndatanga pole mbere na mbere ku bwoko bwacu ku bibazo bahuye nabyo, n'uyu munsi tugihura nabyo, ariko ndabasaba kugira ngo abantu bakomeze basenge, abakora bakomeze bakore, yaba mu buryo bwo gutabara igihugu, yaba mu buryo bwo gutanga imisanzu, abantu bakorera ubwoko, bakorera igihugu, kandi Imana ni nakiduheza abantu bazogira ubushake, bazogire umwete wo kuja kubaka igihugu, kuko niwo murage Imana yaduhaye. Murakoze cyane. Murakoze cyane, turagushimiye. Yego. Naho ubutaha. Murakoze cyane.